Alhamdulillah ya lah bulan tak kepek. Sekecil aki elasan pas hajian. Mantelan ki paling dapat ke Mekah Madinah boleh. Bereng bini nomor telok. Mat bokek ben inang udah emu ya. Biasan dina kanang naro. Iya ngare oleh konon perana abah tuh tukang ngare ya tak arap parah manter naskarya tuh dia teraan masa depan. Entar ka taman molo nga kapo mun bintangnya geger kasaba tak nyaman andi bini lempo cecek pokang nga taning anya ba asik. Tangkung teh Dia mau nak kena ngode setia pas wat magawat lebet ada mit-amit na sekali kita ben kok nambah ki ngode nah apa sih kocak kaki teh enggak cong kok tak ngocap apa jadi tak ngucap apa teh kok ngiding ki buru ben boleh kok mereka lang ko keng kaki kopok kengai sekali budi na teh oh dia tetangker ya oh cak kutu jaga cak sampai mata begede bila lebih kena ngode masuk mainang pesan moral bean le cokop abekele sakapin lah nggak munte kombong ki buru pak ke buyon musuh tak tahu ngarah cokok tadi rokok pak lo menon kakeng pas kro tahu si ngampung kancana ada bangkrut iya cok nyaman deng ngampung paling nyaman nah Ku tak awan nak kanan. Nang, baru ke? Jadi nak lu. ku tak ciri adiru iya mai pakai ntar bayi mayum bila dateng ci Malam mah kan ki nginep Roman bini semuder wah. merokok ci Rokok. Nang tenang kalau masalah rokok dia ya beda. Ereh. Pas rokok. amin amin oh iya ci ara mun bulan dulu kok demak sepe Maksudnya kaki tidak ada Mamat. dah iya ci biasanya kan mun bulan selain do beda apa ya acara dengan orang abinia apa kalan orang mangkat merantau atau orang ke Roma tapi bulan setia mi sepe sih iya mun abini bulan tak kepek tuh kok pas tak kepek Ya tak lagi mat saya sare mat ben orang lagi bini. Pakai boleh. oh iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasang lambing pasang. Ore leng kita beri dia nak api dia Nengkitat. Nengkitat. Antu tak. Lagi Keng sabun ko pinus tat punten tak wan apa Tak langkong Ustad.
Terus tanya, anak apa ki? Sedang sebagian orang Madura rasa bulan Dhul Qo'dah pas kocak bulan tekepe. Oh iya kok paham. Arab mak bener orang Madura dia bulan Dhul Qo'dah nyamai bulan takepe. Polana bulan Dhul Qo'dah ya bulan seistimewa dihimpit oleh Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Oh, senika. Engki jong.